Kalame! Nomini zinga kalanganiti ka siyad. Tira ka melom dan. An shahom le maya rin kan nayem. Ole Mizo Flame Award sang ni som ni panga Best Supporting Actress latu chu Louis Ailo da thalangani. Nomini zinga kalanganiti ka siyad. Tira ka melom dan. At sanzu, ka in-ring lau luto ka film industry ayan kaluna alaray lawa. Tuanin ko ngayon sa Johnny Milaw din po'y tayang em. Award la thay ding muna ka din. Ding thay tura min siyam tu. Patyan na masabarin raw po na se Tuanin talang casting crew producers le director te kan costume designers le beauty partner te zunga lom thu ka soya he hun chatak kan chan laya min siam sak awang le chan chatak tak ka siam awang te in ne na thinlung tak ka thinlung chung re very lom thu ka soya ani ka lom tu ka Best Supporting Actress Allah azan ina hian lom thu ka thin rim derin han soi lok te le ti lau oi lau Kalame! ale kan lom ni tu ke ikal zena tu ra du sak na kan hlan sia kan lom pui tak zet che Kalame! Nomini zinga